uru ruzi buri mwaka rwica umuntu. Birababaje kandi biteye agahinda. Ni urupfu rw'umugabo w'imyaka 40 yapfuye arohamye mu mazi birangira aburiwe irengero, aza kugaragara yitabye Imana kuri uno munsi w'iki gicamunsi ku itariki 21 z'ukwezi kwa gatanu 2026 nibwo umurambo we wagaragaye. Umva uburyo ki abaturage bavugana agahinda, amarira n'intimba batanga amakuru y'uko umugabo wapfuye ari inyangamugayo, yari indakemwa. Bamwe bababaye, abandi barwara imitima, abandi bajya muri koma. Umva uko abaturage bahaye amakuru itangaza makuru baragira batya: uburenganzira nk'abarobyi turi uburyo twamushakisha mu buryo bushoboka, nuko twabikoze avamo gutyo, kuko yari yasisiye ahantu mu kinani mu rufunzo atashobora kuzamuka. Yari umukiriya wanjye w'imena pe, numva nta n'ikindi narenzaho. Bamwe mu baturage baturiye kino kiyaga giherereye mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Mukarange bavuga ko runo ruzi ku mwaka rwica umuntu umwe cyangwa rukica abantu benshi, bityo abantu bava i Kigali, inkumi n'abakobwa baje kuryoshya baje mwa runo ruzi, bamwe batembera n'ikiyaga, bavuga yuko bashiduka bagiye mu mazi ugasanga bamwe baburiwe irengero. Uyu munsi rero ku iki gicamunsi ari ku itariki 21 z'ukwezi kwa gatanu 2026 nibwo umurambo wagaragaye mu mazi. Umugabo warohamye ari mu kigero cy'imyaka 40 y'amavuko yarohamye ku itariki 20 haza gushakishwa aburirwa irengero. Abarobyi baza gusaba ubuyobozi yuko uyu mugabo bamushakisha paka bamubonye. Uyu munsi ku itariki 21 nibwo baje kumusanga mu kinani mu rufunzo, amazi yaramutsinze mwaho ngaho yitabye Imana. Abaturage babonye uyu murambo bari mu gahinda n'amarira, babonye urupfu yitabye Imana, basanze yashijemo umwuka. Gusa yese ajyanwa kwa muganga kugira ngo akorerwe isuzuma bamenye icyamwishe, kugira ngo umurambo wiwe ujyanwe ushyingurwa. Magingo ngaya uyu murambo imyirondoro yawo ntago iramenyekana, bityo rero inzego z'ubuyobozi ziri gukora iperereza kugira ngo hamenyekane imyirondoro y'uyu musore, ko banamusanze nta mwenda n'umwe yambaye mu kinani yararimo. Nta mwaka bashira hataguye mu muntu, bagwamo rwose, arabaje koga ari nabiyahura. Ntago ari ubwa mbere no kuri wa mwambo hakurya hari umwana haguye warangije kaminuza umwaka ushize. Uru ruzi buri mwaka rwica umuntu. Nubwo aguyemo n'abana bacu bazagwamo, kuko niho bavoma, nta handi hantu dufite umugezi. Uyu mudugudu wacu tugira ikibazo cy'amazi makeya. Inzego z'ubuyobozi ziri gukora iperereza kugira ngo hamenyekane imyirondoro y'uyu mugabo wasanzwe mu mazi yitabye Imana, bamenye iwabo nihe, agace aturukamo n'akahe. Magingo ngaya ntabwo haramenyekana aho aturuka. Bamwe mu baturage bavuga yuko batamuzi, ashobora kuba ari umusore wavuye za Kigali aje kuryoshya, bikarangira agiye koga, bikarangira yinamye, bikarangira aburiwe irengero. Bityo rero iyi nkuru yashenguye imitima ya benshi, iyi nkuru yahamuye abanyarwanda benshi, abandi bifata ku munwa. Iyi nkuru yumvikanye mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Mukarange ku iki cyuzi, aho abantu mu minsi y'imibyizi cyangwa mu minsi ya weekend baza kuryoshya, bamwe bakaza mo hano bari kumwe n'abasheri babo batembereye kino kiyaga, ugasanga bagiye mu mazi koga. Ariko uyu munsi ntago byagenze neza bitewe n'umugabo waburiwe irengero ku itariki 20 ndetse akaba agaragaye ku itariki 21 yitabye Imana. Ni inkuru yashenguye imitima ya benshi, ni inkuru yababaje abanyarwanda benshi. Noneho bamwe mu baturage batuye hano mu murenge wa Mukarange bavuga yuko bafite n'ikibazo cy'amazi make, bityo uyu mugabo waguye mu mazi akitaba Imana. Bamwe bavuga yuko n'abana babo bazagwa mwano mazi bakitaba Imana, kubera ko ngo niho bavoma, bitewe n'uko ibura ry'amazi hano mu murenge wa Mukarange rikomeje kuba ikibazo, cyangwa amazi akomeje kuba ikibazo. Bafite ikibazo cy'amazi make, bityo rero ubuyobozi bw'umurenge wa Mukarange buvuga yuko ikibazo cy'amazi cyo kiri gukemuka, ari kubakwa amarobine mu buryo bwa rusange avomesha amafaranga atarenze 20. Bityo rero ikibazo cy'amazi cyo kirenda gukemuka, ahubwo icyo yibanzaho cyane ni uyu mugabo wagaragaye mu mazi yitabye Imana. Avuga yuko inzego zo hejuru z'ubuyobozi zibishinzwe iki cyuzi cyashyirwaho marine cyangwa b'abapolisi b'amarine bo mu mazi, bakajya birirwa bazenguruka hano mu mazi bakora paturuyi,
bityo rero byatuma abantu boga kwa kino cyuzi bagabanyuka kugira ngo impfu z'abantu zigabanuke hano mwa kino cyuzi. Ngaho nguko rero reka amakuru yacu tuyasubikira hano. Amakuru nakagaruka ni bwo bwa mbere ugeze ko umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, ibuka gukora subscribe ufungura inzogera uzajya umenya byinshi dukora umunsi ku